मरुइबा पाउ पिजरी मणिपुर के फार्मर्स सिंह सेंथोक लंबी सरुक अनि हेंगत हन्नबा स्टेट गवर्नमेंट अंगम बथाक्ता होटनरी हाइना एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हंखालियान फोंदोखरे अमदी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की तलुई खुलदा पुथोकलिबा सनमस्ते सरकार की माइकैदगी मिटिंग संगबिरबदी पोथोकेना पुथोकपा ngamgani हाइरी खुरमजरी मिटिंग ताबिरबा सिंहबो तराम नोक्सरी पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर के फार्मर्स सिंह सेंथोक लंबी सरुक अनि हेंगत हन्नबा स्टेट गवर्नमेंट अंगम बथाक्ता होटनरी हाइना एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हंखालियान फोंदोखरे वाफम सिंह असि अयुक सिटी कन्वेंशन सेंटर दा बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम हाइबा हिरमदा पांगथोकपा स्टेट लेवल वर्कशॉप हौदोपगी थरोमदा महांगना फोंदोखिबनी स्टेट गवर्नमेंट अमदि सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी CAU न सिनबा थरोमदुदा MPKHH बाबानंदा CAU की वाइस चांसलर डॉक्टर M प्रेमजीत मनिटको की चेयरमैन डॉक्टर Y राधेश्याम अमदि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुहेल अख्तार सुसरुक याखी मिनिस्टर भी हंखालिया नमखाताना स्टेट गवर्नमेंट फार्मर्स सिंह की दमा पाइखलिबा थबक थोरम सिंह सिंथाबगा ना हौजिकी मतमदा लौमी सिंगदा अहेनबा सेंथोक लेहन्नबा हाई यील्डिंग वेराइटी सिंगना महौसादगी हौजरकपा मना मसिंगी महौ सिंजिनबगी थबक सथरी ऑर्गेनिक फार्मिंग अमदी अचै तोंगान तोंगानबा टेक्नोलॉजी सिंग सिजनबना लौमी सिंगी सेंथोक हेंगतहनबा ngamle हाइखी other cereal and oilseed crops not only in valley but also in the hills. The potentials of growing several vegetable crops according to the agroclimatic conditions will be explored. Industry-based crops like sugarcane, cotton, mulberry tree have to be introduced for enhancing the income of the hill farmers. As there is huge gap between demand and supply of meat and meat products, the potential to increase rearing of many other livestock becoming more pertinent in this context. I am optimistic that the increasing demand for these high-value organic products of the state will create market, providing necessary impetus and opportunity for the farmers to generate economic growth and gainful employment. खेत्री मयूम भवानंदना मणिपुर हौजिक लौमी सिंगना थेंगनरिबा समस्या सिंग फोंदोकपगा लोइनना स्टेट असिगी तुंगी लाइबक लेपनबगीदमक एग्रीकल्चर अमदी हॉर्टिकल्चर सेक्टर दा मिडियंग संगबा याबा सिंग संदोकना ताखी have to cultivate if you have to have a I mean something done in agriculture. This land has to be utilized and we have vast land of land unutilized. So how do we use the land? This is where the crux of the main problem is. If we can solve it, I think we can grow anything that is being, scientists is doing their work, we can find means and ways of growing anything, but until and unless we have land to grow. उखरुल डिस्ट्रिक्ट की तलुई खुलदा खुंजा सिंह सेम्बा सेल हेल्प ग्रुप सिंह सिंधुना चनम की फेस्टिवल पांगथोकलिबा अमदी चनम पुथोकलिबा से सरकार की मरी लेनब सिंह मिडियंग संगलबदी हेन पोथोक पुथोकपा ngamgani हाइरी सरकार की मरी लेनब डिपार्टमेंट मिडियंग संगबिदबु पेनतबा फोंदोरकली हिरम असिदा रिपोर्ट अमा मणिपुर है लमदम असी सांगा चाब लमदमनी सांगा चाबदा चनम है चंगदब यादब मरोय मपांग अम ओइना सिजनरी असुगम मरोय असिगी फेस्टिवल पांगथोकप असिदा करी करी वखन खन्नरिबगे हाइबगी मतंगदा सेल हेल्प ग्रुप लाइब लाकपा अमदि अतै तै म्यूसिंगी मोट फोंदोनरपदा हानदी यामना पुथोकते होजिगान फेस्टिवल लाइब असिदगो याम पुथोकनी अखोइगदसु योनबदी याबा को दो लोइना पुनलबना लौबा मीसिंगसे लेदबसिना खरा वाई हैबा अखोइसी को विलेज ओइबनिना येन गुंबसी याम लोयेबा अदो जनम थाबा कानसिदा येन थाथोकनाय को दुना फेंसिंग गुंबसी करिनो दवे
aduga darka oiba haibadi akhoi har gumbadi krisu sijinna deba pura organic ne adubo nabi singdagi karamaina soil si onhanbra haiba organic ki adugumba dambi badudi darka oye haina khalle si aigi kaino imong sing ka ukhur da su leye bako moi bu su khra su thaba ai su chaningai toba moi nu su order su toba ko ma jahi kuting gi moi se tum lobni na ko misi ma house khangbani na moi na order to rakhune ba asyam thinket nei da sidi akoi isana sida fertilizer free oiraga sinaraga thabani na ko asigi jagda basi hena nungai hena su haudo male khunggang gi thak tagi horaklaga hojik di district ki thak phawo yaurakle district ki thak tagi kaigama state ki thak ta na pukhatpa ngamlagadi sanam gi pothok hengat padan natana miyam da habidi manipur gi miyam da more da gi pusrakpa sanam natrabasu lamdam asida yamna ahawbo makhan gi sanam ma phangba ngamle haina sandokpa ngamgani haina su maikai kya da gi phongdok lagli cameraman jibang loina na pokdam jare ban thakon sana jamu tai tuloi Langthabal Kendra ki MLA su oiriba Consumers Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Shyam nangasi Langthabal Kendra ki manung da leiba tongan ba polling station tarukta lambi semba community hall saba drain sanba madi sanabung semgatpa ki thabak sathariba tongan ba committee gi miyoi singda MLA gi local area development program gi senfam minister na haktheng na satuna yenthokre ngasi yenthoki ba polling station sing adudi awang naurem lekai Hairangoi thong oinam lekai Langthabal kunja awang lekai chajing awang lekai chajing chingkhong lekai amadi chajing konjeng lekai ni amaromda minister Karam Shyamna mahaki maranai senfam na oinam lekai da leiba mapuroibana hundok pirambadagi mayum lezadra ba imung ama sabikre masida sunatana handak BJP na luchingba chungshin na balengak astina Manipur da leiriba tongan ba kendra da MLA singi local area development program gi makhada mayum makai lezadra ba imung singda yum tara dagi kun phawwa sanana ba khangan kibagi matung inna mahaki kendra da su yum amamamda lupa lakh ama makhai changna saba haure kendra sigi oina hojik phawbagi oina yum tara sare makhatana mayum makai lejadraba sing yum sabagi thabak paikhat khigani haina minister Karam Shyamna phongdorakhe mahakna makhatana phongdokhibada kendra sida committee semdana kendra sigi awat apa sing semga sagatpagi thabak sathariba asi committee na hana achangba paisa puthoktuna semga sagalaba matung mahaki local area development program gi senthangdagi achangba senpham adu committee da sinabani masina prajada hakthengna saukhat thorangi thabak paikhatpana kendra sigi sothariba sing asi kharada oirabasu menkhatpa ngamnaba amadi paikhat liba saukhat thorangi thabak sing asi quality control taunabagi pandam da paikhat pani makhatana su kendra sigi saukhat thorangi thabak sing makhatana paikhat khigani phongdokhi the narul sing sinamna fully cooperation biraga edi masama ki thabak ne ai lekai chakhol horga loire na khalliba mong mo tawsida edi masi yamna tamjaningai oiba thabak ki thawong ama oibani aduna thajaba su leibani na moina thabak sing se moigi personal own pocket money kai putok ta khotna mafam ayam da honabasi only sarak mafam taru khatani aduna maximum paisa se praja gi thadrai se praja yahun bai se praja lairiban harul singsigi edi moi gi mateng yaudana edi oithokte anu moina mateng pibasina maram oidana edi direct beneficiary oiriba prajada or natraga local gi harul singda thabak singje sinaba kanda thabak singje praja yon mangami haibadu maroina utchana bi nong ta media gi mateng lojabani Indian Institute of Technology Roorkee gi Department of Civil Engineering da hauzik Professor oiriba Professor GD Ransin Chung Rongmai Nagana Indian Research Center Pandit Jawaharlal Nehru Award fanglakpada harau tayamna okpagi thoram ama Universal Vision Isok Nasinduna Wainem Khulda Pangthokre ngasigi thoram aduda Manipur Pollution Control Board ki Chairman su oiriba MLA L Radha Kishore Kumbi Kendra gi MLA S Bira madi mioi kyana saruk kyakhe Radha Kishore na haikibada aphaba wakhal khanduna aikhoi masel amatta oina manglom da changsinduna saukhatpa lamdam ama oihenna ba honarasi haikhe Koi ngasi di ishagi to ishana to bota ishagi responsibility fix to bota right na hakta egi phangam thok pang hakta talaga responsibility and duties kauraga di lepak tikaram na pan gani koi nungsina na fiscal na development to winaraga koi ngasi di nung ayai phaba atugo malepak atugo malamdam mama oirasi
Administration amadi Village Water Sanitation Committee Imphal East na Sinduna Swasth Bharat Divas Imphal East ki manung sanba kaikhuda pangthokre thoramadu da Imphal East ki ADM Samin Ahmad Saha PhD की एजुकेटिव इंजीनियर के रामेश्वर भारत सरकार की पावर मिनिस्ट्री की अंडर सेक्रेटरी जी स्वाजालियान फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डेप्यूटी सेक्रेटरी के गुइटे नहारू की प्रधान पैट्रिक गोलमई ब्रांड एम्बेसडर एक्टर ढाकेश्वर गायत्री अमदी इबोयामसु सरुक याखी थोरमदुगा मरी लेना खोंसत अमस्तुना लमतु सेंगबा अमदी सैनिटरी लैट्रिन करमना सागदबगे हाइबदु मियामदा खंगनखे एजुकेटिव इंजीनियर के रामेश्वरना युमथोंग खुदिंग की सैनिटरी लैट्रिन साबगी खुदोंग साबल लौबियु हाइखे डेप्यूटी सेक्रेटरी के गुइटेना भारत सरकार के स्कीम सिंग माई पाकना सथरिब्रा अमदी दरकार लेबा मियोय सिंगदा हकथेंगना योहलिब्रा हाइबदु यंगसिनबा लाकपनी हाइखे इम्फाल ईस्ट के एडीएम समीन अहमद सहाना हाइकेबदा इम्फाल ईस्ट की ओइना भारत सरकार न पिरकलिबा स्कीम तरेद असी योहन्नबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न कन्न होटनरी हाइखे अखोइगी कैखु हाव हैरोक अमदी वाइथौ चिरु यामना लाइबक फबा खंगलबा विलेज नि हाइना लोबो याय बेनिफिशियरीज खुदिमक्ता हाइदि ऑनरेबल मिनिस्ट्री लेवल दगिना बेनिफिशियरी लेवल फबा कुमधरगा मिनिस्ट्री दगी देन मणिपुर गवर्नमेंट दगी लाइब स्कीम्स मखै सिंगसे हेक बेनिफिशियरी गी मखुत मक्तदा सिनो हाइबदो मदु फंगहन्नगाई गी पांदमनेबा गवर्नमेंट हजि मिनिस्ट्री ना पाइखलाइबा असुक फजखरा प्रोग्राम असे अखोइ कै दोबै मंगहनगनी नत्रा अदना मयाम असिदा फंबिरिबा मयाम से हेक अखोइगी हाइरिबा स्कीम तरेत असेमदी चामदा चामा अखोइ लौजरनी हाइबसि अमतंग मयाम हगलगा वासपिरो अदुगा लोइसनजरगे मिठामना हिदाक मना की पोलम सिंह योलिबसिंग की मथक्ता कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना अकनबा मियेंग चंगलगनी हाइना KSA ना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकली हंदक लेंगाक ना नौना पाइखलकलिबा मिठामना योनबगी अथिंगबा थमलकपा असि KSA इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना तरामना ओई हाइरी खुनाय असिदा अचौबा चैथेंग अमा ओइरिबा लोइनना ngasiगी लेंगाक असिना मिठामना योनबगी अथिंगबा थमलिबा जर्दा खैनी अमदी तलब कया असिना ngasiगी तुंगी हौगलकलिबा नहासिंगदा अमदी कंगलै खुनाय असिबु मांगथरकनबगी मसाक अमा ओइरकली हाइरी पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक मतंग लग्जरी बाबा क्वेक जोन गी दी ततातिस कॉलेज दी मम्मल सु मफम खुदिंग चम्माने यो सु मांगरो पिस्ता चलबनीना अदुसु मतकता सुपरलिंक फुटिंग गी ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रंग नो सिन बगुमना योति सिनबया दुदी सनागी मुहुत यांगना सिनबया हक्चांगी लेबर सोलकपदगी पुजु सिंगक्तबा हक्चांग चोथरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगारक्तबा सिंगिदबक अमत्ता नायबा उपायदि जॉलिब सैर अमसु जॉलिब कैप्सूल चंगने सिनबियो Goods and Services Tax GST da register tawbiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawbiyu March thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba April ki tang kundani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawbiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Kayino, kayo biyo. Masipum na. Loy lebedi gari ahan maga tong mangam dero ne. Pura laga tong ne khali ba namai to kai dro. Senbun puthok lebedi ngam dera. Senbun puthok na lebang ngam dersu. Imphal Finance na salo. Ai jo ahan ba lengam dera. Imphal Finance tagi loan ne lori. Imphal Finance na long manung de gari loan lobu ya bu tong chapa pizeri. Adom na pam makal gari kuding mak lobu be ya. Amukana taramnok chari makhata bapau. Lamphel Kombire Kaithel da Laiba Shubha Hospital and Assisted Reproductive Center gi Managing Director oibata natana IVF ki specialist Dr. Ama Oriba Sagolban Sayang Pukri Mamang dagi Dr. Wahengbam Imoda
Indo Nepal Friendship Award listing ani gatara tret pirakle handa Kathmandu gi Galaxy Party Palace ta pangthokiba Indo Nepal Dalit Sahitya Conference listing ani tara nipanda award asi khushina rakhibani mahakna medical gi lamda maru oina in vitro fertilization IVF ki lamda tawriba thabak thoram singbu sak khangduna Dalit Sahitya Academy na award asi pirakhibani panbayai English nganiga mapandagi hauna Dr. Wahengbam Imona Manipur da IVF ki thabak paikhalakibani Oza sahi yangkai manga rom suraba private tambiba mioi amana class 10 tamlibis mahaki satriyama puraga sen kibadagi Dimapur gi zaga amadagi kakching police na fagat lure hairi faraba oza dudi koijom Ranjit Singh Elias Kerani apokpa laikhidraba ke Jugindro Singh kakching chumnam laikai dagi ni hairi chenariba oza du court puthoklaba matungda numit mangani police custody da remand lauthakre nupi masaduna child welfare committee Thobal da khushinakre hairi Sagolban Ibudau Mantri Laikai da Multipurpose Community Hall ama sanana bangasi Sagolban Kendrugi MLA RK Imona Urep Uyung Tamkre Thoromaduda Sagolban Young Pioneers Organization Club ki members sing Laikai gi ahal laman kaya susaruk yaki Community Hall asi sanana bahona bada miyam namateng pangbiu Local Area Development Fund dagi Community Hall asi sagadabani haiki Lairiba Community Hall si akoi maximum Local Area Development Fund dagi hapaga sadabani close to 65 lakhs sangani habage pai mudu thazabale haiba si pai community hall si sumnagi enodana tana pai first floor so half to bani level ama yauna G+1 haigatra adu nani pisa su sangi bisu sugumba public ki oiba mafam khara sarpa kanai parba sugumba kano pai leka isida su enoma thok matamda pai lampa se khandokpa photokpa dum tawi masi community hall sina leira ko matungda di Sunsoi soidana koi madugi lungai ba hagadra anaba adagi unnecessary expenditure nia adagi lairi ba koina pangdor ko tor ko yaba mafam sida lekai si club su oidur bilina asema multi purpose haibazo lum oidur bil Manipur State Legal Services Authority Imphal Giliching Makhada District Legal Services Authority Imphal East na Legal Aid Clinic Nungbranga khusam naduna ngasi Kumuching High School da Legal Awareness Program ama pangthokre Thoromaduda Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary RK Memsa Devi Additional Member Secretary Ozes Mutum Kumuching High School ki Headmaster Razen Legal Aid Clinic Nungbrang ki Coordinator ke Tenden ba yauna tongan ba mioi kana saruk yakhi Manipur State Legal Services Authority District Legal Services Authority Imphal East amasung Legal Aid Clinic Nungbrang ga khusam naduna school adugi mahiroi singda school gi uniform su yanthokhe M2 amadi MGO gi JAC na 7 pay commission chana halu haina changsilakpa khongjang gi manung sana Imphal East District ki Rural Development and Panchayati Raj Department ki employees singna ngasi Imphal East DC Office Complex mamangda wakan mifam sathakre JAC na changsilakpa khongthang khudingmakta department asina support tawgani haina employee amana phongdorakhi Government ki makhata leiba employee khudingmakta 7 pay commission pi ba hograbanina hamam thokpa Manipur State Government ki makhata leiba employee khudingmaksu M2 MGO na changchil leiba 7 pay commission pigadabani haibase aikoi ngasi phamjaiba protest asi amatoina akoi masi sawali haibado ngasi gi mifam na koin uli aikoina matam gi thokpa aikoi gi M2 amsung MGO na lokolakpa daita kudimak Rural Development and Panchayati Raj hariba department ki makhada leiba staff kudimak na mapung phana sagonabagi pandam leiri Wangkai Kunau Citizens Club Manakta gi Laisang Them Ningol Wahengbam Ongbi Diventi Kaubi Nuchahi Kuntraga Mapan Lom Surabi Nupiama Satkiba Tang Tara Mangagi Ayuk Pung Tara Mathoi Makhairom Taba Matamda Mayumdagi Tokibadagi Hanjalaktre Mahak Foot Manga Rum Wangi Mamai Sangi Kulai Kuchuni Mahagna Yumdagi Tokiba Matamda Zin Kongra Masetki T-shirt Amalitki Hairi Kanagumba Singna Mahak Puthingna Birabadi Manak Nakpa Police Station Natraga Mobile Number 708523322 da pau pibiu hairi loishilakpada maroi ba pau amuka na pizari Manipur ge farmers singi senthok lambi saruk ani hengat han naba state government na angam bathak ta honari haina agriculture minister bhi hangkhalya na phongdokre amadi Ukhrul district ki Talui khulda puthokli basarama se sarkar gi maikai degi midyeng sangbirabadi pothok hena puthokpa ngamgani hairi
मिनिंग ताबिरबसिंगबु अमुकना खुरुमजरी।